Srednja brzina kod ravnomerno promenljivog pravolinijskog kretanja. Kako smo u 6. razredu računali srednju brzinu kod ravnomernog pravolinijskog kretanja? Prvo smo izračunali s ukupno tako što saberemo sve delove puta, pa onda t ukupno tako što saberemo sva vremena i onda smo iz toga računali srednju brzinu kao s ukupno kroz t ukupno. Znači v srednje je bilo jednako s ukupno kroz t ukupno. Kako to radimo sada u 7. razredu? Srednja brzina kod ravnomerno promenljivog pravolinijskog kretanja. Imam jedan auto koji se kreće brzinom 10 metara u sekundi. Nakon 5 sekundi njegova brzina se promeni na 30 metara u sekundi. Znači početna brzina V0 je 10 metara u sekundi, a konačna brzina je 30 metara u sekundi nakon 5 sekundi. Srednju brzinu računamo po obrascu. V srednje je jednako V0 plus V kroz 2. Hajde da to izračunamo u ovom našem slučaju. V0 je 10 metara u sekundi, V je 30 metara u sekundi, 10 metara u sekundi plus 30 metara u sekundi kroz 2. 10 plus 30 je 40 kroz 2 i to 40 podeljeno sa 2 je 20 i prepišem mernu jedinicu. Ovo je obrazac, novi obrazac u 7. razredu koji učimo za srednju brzinu. Međutim, nećemo zaboraviti ni ovaj obrazac koji smo koristili u 6. razredu za izračunavanje srednje brzine kod ravnomernog pravolinijskog kretanja. Sada ću vam pokazati u jednom zadatku kako možemo da izračunamo srednju brzinu korišćenjem oba obrazca. Imam jedan auto koji se kreće brzinom 40 metara u sekundi. Nakon 10 sekundi njegova brzina je 20 metara u sekundi. I sada ćemo iskoristiti oba ova obrazca. Prvo ću izračunati srednju brzinu po ovom ovde obrazcu. V srednje je jednako umesto V0 pišem 40 metara u sekundi plus 20 metara kroz sekund kroz 2. 40 plus 20 je 60 kroz 2 i V srednje će biti 30 metara u sekundi. Vidimo da se ovde telo kretalo usporeno i obrazac je potpuno isti za ubrzano ili usporeno kretanje. Sada sam dobio V srednje. Iskoristit ću ovaj obrazac ovde, s obzirom da imam T ukupno, to je 10 sekundi, i imam V srednje, to je 30 metara u sekundi, da dobijem koliko je S ukupno. Pa mi iz ovog ovde obrazca treba da izrazim čemu je jednako ovo S ukupno. Pogledajte kako ću to uraditi. Samo ću ovde zameniti ove oznake fizičkih veličina nekim brojevima. Umesto S ukupno pisat ću 6, umesto T ukupno 3. 6 podeljeno sa 3 je 2. I kako ću dobiti 6, odnosno ovo S ukupno? 6 od 2 i 3 ću dobiti tako što ih pomnožim. 6 je jednako 2 puta 3. Ovdje će S ukupno biti jednako V srednje puta T ukupno. Evo ga obrazac i taj obrazac ću iskoristiti. V srednje imam, to mi je 30, T ukupno je 10 sekundi i mogu da dobijem koliko je S ukupno. Pored toga mogu vam pokazati kako ću dobiti ovo T ukupno. Kako ću dobiti ovo 3, ako se traži slučajno T ukupno u zadatku nekom, 3 ću dobiti tako što 6 podelim sa 2, odnosno S ukupno kroz V srednje. Pa sam to ovdje i napisao. T ukupno je jednako S ukupno kroz V srednje. Sada ću iskoristiti ovaj obrazac da dobijem S ukupno. Prepisao sam ovaj obrazac ovdje. V srednje, umesto V srednjeg pišem 30 metara kroz sekund, umesto T ukupno 10 sekundi, 30 puta 10 je 300, sekund i sekund se skrati i ostaje samo metar.
Na ovaj način sam vam pokazao kako mogu da iskoristim oba obrasca u jednom zadatku.